Kažete, gledao sam malo Billboard top ljestvicu ovih dana, izgurao vas s prvog mjesta Thompson. Jeste li mu zavidni? A mislim da je ovo sad već drugi put u ovom intervjuu da u gomili pozitivnih stvari pokušavate izvući onu naizgled najnegativniju i onda je prezentirati na način da probate donekle malo obojati neku vrstu narativa. Ne bi to gledao na takav način. Zašto ne bi pričali o tome da smo 8 tjedana bili prvi i na radijskoj i na Billboard ljestvici? Automatski kad me neko prestigao ja bi trebao biti ljubomoran ili šta? Nemam pojma, pitam vas samo šta osjećate, ništa, nema nikakvog da, ali kao podkonteksta. Pa ja se ne bi složio jer mislim da znam donekle vaš posao i mislim da je onako neko malo donekle i bezobrazno čak, jer kao što su bile rekle i kolegice u prilogu, mi smo stvarno napravili nešto iz ničega i mi smo stvarno bez podrške ikakvih jačih medija i bez podrške ljudi uspjeli napraviti neku priču koja je zdrava i imamo nove izvođače koji stvarno rade stvari koje rasprodaju koncertne dvorane od 3000 ljudi. Mijač rasprodaje 2 mjeseca unaprijed, Bax rasprodaje 2 tjedna unaprijed, Peki je rasprodao 2 tvornice. Tako da li sam ja sad ljubomoran jer me neko zamijeni na broju 1, ja to ne radim zato da bi bio cijelo vrijeme broj 1. Ja sam to radio kad nisam bio nigdje na Billboardu, kad nisam imao kune od toga. Ja glazbu radim cijeli svoj život. I onda sad neki pokušaj da ja budem ljubomoran je ne znam, uzaludan. Vi iščitavate u mojim riječima ono čega nema. Normalno sam vas pitao šta kažete zato što je čovjek došao na prvo mjesto umjesto vas, a vi konfabulirate ko da sam vas ne znam šta pitao. Niste spremni na izravno pitanje, to vam jedino što vam mogu reći, a za drugo sve u vašoj glavi ili u mojoj glavi. To je to, nema dalje. Hvala lijepa na gostovanju, sav uspjeh u karijeri vam želim. Hvala najljepše.